Gospodine, da li bi mogli prevesti jednu talijansku riječ, mislim ja ne znam njoj značenje, a te riječi, ja sam čuo, jako se mnogo upotrebljava u Italiji, u Derventi, a ta riječ je pakšažera. To je buljeskara na naški, kako se... Na naški? Pa ja, a šta bi vam to? Bulja. A šta bi to bilo? Pakšu. Pakšu. A to u prevodu šta bi značilo? U prevodu znači šupak, brat. Šupak. Dobro, ali da li je to ima nešto sinonim za dubur? Gdje bi moglo biti dubura? Pa isto dubura. Dubura. Pakšažera, znaš. Da. Handara, može i to. Kako? Handara, da. Stara, to što god starija, bolji naziv dobije, leži tu, znate, Handara. Da, ja znam da je Adi Cakić to pisao po Klajiću, tako je neke objašnjenja, neki riječi je tamo vadio iz riječnika Klajićevog, ali nije, upravo smo razgovarali, Klajić nije objasnio to riječ, pravo značenje, znači vi ste nam tačno objasnili pravo značenje. 100% to je ta riječ. To riječ. To je u dervenskom žargonu. U dervenskom žargonu. A recite mi bio jedan naziv, davno ovako je bila je priča, Anca. Kako? Kako, Anca, kakav je doziv bio? Da. Anca, aj kući ručak, usralo se dijete. To je tako bilo. Tako bilo? Da. Reci mi, to je bilo u upotrebi žargona, domicilnog stanovništva? Da, to sam ja doživio kao mlad učenik, kad sam učio zanat. Da. Pa sam radio jednu instalaciju i sada je sve krva izašla da zovni slavu, koja je bila u polju. I zvala nju, već je Anca, aj kući ručak, usralo se dijete. Nema dosta, kako nisam više, ma ne dolazi.